Ubah pencengan lang Syiem ukertong ke Kongres na Mawkhar-Pynthorumkhrah ubadang kemilanti banjob yang hak election MDC syaka Khasi Hills Autonomous District Council nakane ke konstituensi penban ulamat no ika jingsyaram nak result kebelapan bena mentah kesengi hak ISBT Mauyong. Ubah pencengan ulah syak tam da arhajar vote tam hauba Strongpillar kharjana ukertong ke VPP ubayok ban khor henriu hajar praspa arpui vote. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka batau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukam shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Kan nutrition bakam bhak, kajing im bakam bhak, pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F mentah kesni. Lawan Rak Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety, Meghalaya.